Prangsi kini udah meledak sing deloy a polling station along ilitum am share arong bang sorong along EPSLC lapan ilitum alliance partner congress ilitum ini rakyat labang so mai kacharipon mai hem kokihai lapan dak ilitum long nang chitong don dak rong sar lapan Cintong constituency along EPSLC sisi komite songja pidoan kapen kongres penang sitong dun mondol presiden manik ngki ki hai pen senglok ari sangho kapen kadung eldum dak EPSLC pangtang rapet songja pidoan pandameni lantum han kaci song kardom pa jerik lo kardom kasi itu ma prang dame kongres penang sitong dun songja tame than ponlo central penang sitong dun leaders tamil tumhane than ponlo lapen rong asar pen matame dakla mang than dunlo lapen dak am sera rong akisung lam tame itum hanang jai dunlo asini li tame ke than pon ujias on avelo amut pi kachini ni lambang la hello APSLC lapen non kachini nang bangke BJP RSS atum kupilo kache prek BJP RSS atum lake itum ka dug beta chini lo anti tribal akam ke claim rek inglong aso do an atum phan ke ala tum ke langji phan ke dake kamatha pon awipin lapen dhorom le langpon ta me christian phan ke langpon pu gawelo lapen itum hong hari atum phan ma ke lang select tum chot lo lasi non ta me MLA ang hoya sit ki ta ki pi ta me karbiang long pen ta me bahini BJP long Kristen itu MLA yang hoi ke hang dulu. Inut ke ofing maslai lo, inut ke Dr. Numol Mumin lo. Ofing maslai bangke existing council long do bom aye. Lapen ofing maslai ke oh ali. Dr. Numol Mumin bangke lake ha state long, assembly long, deputy speaker tulan. MLA do andala fan sar ku ke hang ku bang lo lake. Alang ni bangke. Sida alang ni da Kristen ajo. Hindu dharmu kali dera ajo tiket long hang unak lo. Lapen kam ke claim ta an alang li performance ki meka non long on the dead da ko fing maslai ta existing mata lata chu hang dum la ta pipedal bahai ni pan pipedal lapen asam inquire haroi sira inquire trok MLA ang hoi long banta inut ta Christian tu man ke sit panong pon pedal lo muslim non da panong pon pedal lasi NP religious akam ta claim oh hala RSS tu makimang manusmiti pen adak lang damlo India adet long ke dharmu isi bet sido chadang olam lasi election hun anta kapre ka dharmu tum hanke ke ber pona sai la tu claim po lasi kachepro la tum bangke secular hala India hong bidan long tame secular po habdo Congress tum do bom ke palon ponu kaduk ka dharmu panta respect people kasan sa teklong dak itu karbiang long mata de mahasa tame APSLC tum tame sik shidul arona teng bensi tribal tum han ka charia ja konglong lo posi dak khasi doji panar doji tiwa doji rengma doji kuki doji de masa doji garo doji lahai tum han an tame tum lang chelang poning imithang karbi tum masom ti tum lang ponang busi tum sik shidul tum alam pen ke tum phan pon bomlo lapen claim ponji kusi ini tum bangke rap pancetan lasi non ini tum power banglo non assembly election tum ke hai tum pangcheng lo lapen muning council election itu hai lo pulo tangte lai hu to war bangke EPSLC tum bangke nang hang dum jok to lapen itu tum pachun doi gede lason dak taksi asirong dede tiwarong la budak tamil dum beda ha ti palierong lapen ha tok rong to war su de tuar rong juga highway ling semami na limati rong be rong thak chela dor chila tuaran jok mati lai huyen ta semar pipi ato napen tuar ka biluk lom da ka vie son du pilo bepar bihat da pen pavedet po school mesen ka avedet po lapen kupine sub center tang ho lahai ta avedet po tuar nang gawitan det di tuar nang loke cheng lamati tuar don sa simen nang roimeji ita nang roimeji a rod nang roimeji gedi tuar jong sebete lah ke mana teknologi ke dam tang hut bangke itum kadu ko we party ta BJP phanpu tong raprum e congress pen ta tong amithang si tong chot APSLC pen ta amithang si tong chot
sida non assembly election bangke Assam angkang pi benta laso Dr. Himonto Biswa Sarma chief minister kachari pon chokche lo kusi chingwai dun lasi non ilitum India Alliance lo dak 16 political party do Ratcharia Songlok secret rock party do la chingrum pet si chek don lo je Gaurav Gogoi aphan si chief minister pamanang po lapen itum dak kar biang longtan itum dak alliance atum si chapahai nang po sini tum ram chaparai la sila dak amri haru isira krehin nombor amri long bangke EPSLC aphan tiket nang peklo dak bangke congress atum itum hanang rap dun po lapen pahai po Joy budi, konti itu ada rong kanta, itu ada kongres candidate dulu, halapan pahai po, difuta itu masar jaya kathar dulu, kongres itu rap dun si pahai po, tapi bokajan lepat tame, haladak itu kongres pan rap dun si tu pahai. Lasi long tom fi pota, non boy election ke BJP itu pan ke, nang lidun elo, lapi line satu si highway po, gak klang dak. Dak Amsera rap tum tame ke damtang lo sing doloi long bangke EPSLC tum long lo 260 bu 260 BJP tum 160 do pop dei halo 160 ta BJP long tum 160 rat tum han pinil tum artinang ko nang litum le arjino nilia don dam ke uni det po nang litum le arjino ili tum BJP long ningkan create hom do dun edlo Sita itum dang rong ber rong thaka chela jator nang anta BJP itum sangpi mu nang pitek theke nang tum dodun bom nang niluk bong ke nang tu chituna joy bodi athema once itum kilong tang 1260 lo latum 160 belang elo laki haije kali lo mati lasi EPSLC mate India Alliance party panang rabdunor la 160 abota itum long India Alliance long wangor nang join nun dene nang tum doide do bom dame BJP party ning hang te sita nang li wrong kapacing thurjia phan athema BJP tu kapacing thur thadet loke lasi nang kapacing thurjia party ke non EPSLC lo alliance party atum si nang claim poke lasi la tum phan itum jakong pirai itum dak to war punoi lindo kimeo ho lindo atau kan sekra mai men tholindo halai hui anta itum ki claim pon ji ka pangjang pon ji phan itum claim pon lo nang busi nang itum kan pon Joy gadi, lasi ni tulum non tanang cicak tikang lo, ni tulum power bang lo, lu tante, lahai ke ni tulum hanang hanjok topo, teman ni limit hang sila so tawar pintu ni ke bang lo tang. Kau buka deh, lasi ni litan pono ilo, inting ulo ni tulum inon ha, di suta dam tulang lo nang ni ko pilone, dam yok tote mi om charlo, dam